Le moai whatalo whātu I le pa ia ma le mamanu o le atanu Samoa o awhawhio malala I nei Amerika nei ia le ngata lea so se tuli manu lava o le lalolangi nei. E mamoli atuai le vi inga ma le whawhatai le tua ona ua mawhai ona tātou au lia mai o le nei aso whao pōpoina I lo utou soifua ma si o mato ni yola. E mamoli atu fori whawhatai I tupu mai e o le atanu ngā whatia o lo ia te I la tau foi le tau whamane ama ia awa fo I le tautuaina ma le puipuina o la alwhanga manuu pei ona whau inai I la tau e le tua. Au whai ngā ruenga le tua so o se whatawhai taulanga ma lo whai o le whaiva. Ma lo lavare ngā rue puno wai. E whai ngā pōpua ngā e ti ngā fo I langona ia e tau wivi le ma fo whau e vai fo I o le tino. A e wha moe tu ina tu pēr lava I le tua I le taro le soani mai o le ngangpa ia. E wha tono whalau ina I le mawhau whau ma le mana tunatu ina ia ola pēr lava le whi au mare ngā luenga pe ona o tau ngā lulu e ai. Sui o Samoa mai le ao le malo le pāle mia o le kapeneta ia Atua I foi ma le to tele. Malo whai o le whaiva e sui tau vāte o fia ia e tō fia mai le nuu ma le nuu mai tu malo whai o le whaiva. Ia o le aso ma le feeling o le tātou nei polkalame e Filifilia o e le tua. E hele manatu ma le ngona whapea ia e whauru whale atu I o lawa ma o whawhiuanga ia wase upu mo tātou le nei tu aso ia ma se whata singa foi ia tātou te eva I le nei tu la fiafi. Ia Manuia lau whasausanga Samoa ia o le taimile nei ia o se whapai maru atu I le ava marwhalo alo ia o le sifufonga o le tai au for Radio Samoa o se mai lau whaafonga le pokalai mo Filifilia ina mo outou e Filifilia o e le tua le pese ua whaimai.
E se foi le mai tauino le amatalia ino le nei tausanga. E ele taimi foi le whapea tātou te awe ese mea o tuanai. A e whaasanga atu le whainga malanga fau. I o nei pipi i mai pēr lawa le wha mai a te tātou. E whapena foi o na pipi i mai o le whainga tāma po ngā o le nei o langa. E le ma whai o na vese ina mai e tātou. O nolo tātou no nofo pēr lawa i le lalo langi. I le ato toa. O le wha mai ma le tūlanga o lo iai, ia o to telefo i tātou o mai tawina le tūlanga o iei nei. Wa le aso lava ia ma se tasi e maliu wai i le nei wha mai. Ai whawhitai pē lava i le tua, e tu tupu mai nei wha mai, wa mai ale maliu o Yesu. O le vainga le nā i le wha le mawhau o le nganga. Whawhitai le tua tupu mai nei wha mai tātou te o mai le nei vai tau i pōpua ngām whaingatā, wa to e tū mai Yesu mai tunga mau manu malo mai le oti. Pei olo tātou lava nā wha moe moenga. Tātou te tau mawhai lava ina ia, tau nuu se mea tātou te manatu ai, i le file mū ma le manuia mai le tua. Tātou te le ono sai pe lava, e alu aso sau aso. Maua le tali e la vea i eile nei wha mai se i tātou umalava i le lalo langi a toa. Alfisili, e whape whela i la tau. Oro malingi pe lava loi mata. E hei teimi fo ia sa whaatau waile lau lau le ainga e ai whaatasi. Filifili ia e pule fo i lava le telo na foa. Ia o teimi nei. Mo tele ainga wa ngao na foa o latu lau lau ai. O hei nese wa maali liu. Ono o le whamai. Ai le ngata fo i le whamai. Ia o mai lava i le tūtau tangata. Tino. Talo mai mo Amerika. Ta talo foi Amerika mo le nano langi a toa. E ui lawa ina whainga tāma pōpua ngā. Le a ati mai o le coronavirus. Aure kerisiano lava ia ma le wa aia Samoa. E wa ai lava i le atua ma le taritonu. E i loa fo i le Samoa o na maua le file mu mai e i loa le me maua i le file mu. Ai a tātou manatu fo i le tūlanga e ave ese mai le whaanoanoanga mai a te tātou. No tātou le maua leo wha maa whanwhananga le atua. Tātou sāwa vali pēr lava whaatasi. E teimi o pōpō ngām whaingata. E le pufulefe mai tātou i Samoa tāna whai wa tangi tu iala mai le sāwa linga. Ioe. E mau fo ia Amerika. E nisi o a inga ngā lulue. Ia o te i lava o maua le atala. Ia o tu mālou se fono pa ua. Ma liu se tasi. Sa pele ia te i lātou. Pa wa afia i le whamai. So se tūlanga lava le maliu. E le mwhai an whangalo i nai tātou. No lātou fo ia o ngā te le tonu o le tātou ni yola. E le tatalo. Ia o a umalava me sa Filifilia i lātou e le tua. Mana tua pe lava i lātou. Nalo tātou wha manuia ma whaafutai i le tua. I lo nā lofa ma lo nā ngale lei. Mana tua i ngā luenga le lei sa lātou whaia. Mana tua i o ngā luenga ma tautia. O le whaatua tua le neo tātou sapi ai ma vava ai ai. Tari tonu ai tātou. Samoa, ono sai. Se o oe o le atunu u sato fia. O oe o le atunu e Filifilia. O le asau tangtanga i mai i alo ma whanau o a inga ma pēlenga o oe. Samoa o o mamai, mamali liu, i le nei atunu i Amerika. Samoa, ia mauala ono sai. Maule to upa to ina wha malu ai. O pōpua ngām whaingta. Mai te patau la i le tua. E mau wailu tātou nei file mūle nei whama. Aure taimire nei. Tātou wasiasi atu i mōta ngasi. I nuu malalwhanga. I o whare mai te telefo i pe ona tātou o nei loa. Le tūlanga o lo iai ia. Whātasi atu le tua i mai pōpua. E le nā le coronavirus. Aso se mai i lava. Ia te o tau pe lava le tua. E ia te o tope lava le tu talo taimi uma lava. E o i ainga, tātou uma i wō mai masani. Tātou te talo mo i lātou le lalo langi a toa. Tātou o lo o maua le malosi. Te talo mo i lātou.
tu sa lava pete le silafia le suafa ma le ingoa, ai si tia pe lava. Io e pe lava o te talo Iesu, e le ta ua ringo ta uma lava le to telo le lalo langi, e lan te talo. O temile nei, se tato talo, mo i lato uma lava o lo maua ngase ngase. Ia ma heo lo a fia e le nei wha mai, i le wha nonoa. Ia ona tau te reo le pese le e wha ma lua re tato wa fiafi. E tu sai ma le tato porkalame Filifilia. Tato talo. Le tua lo mātou ta mapa ia. O na o lawa fio lava e o le mana ma le malo si ma lava. Na o le suafa lava o Iesu ke riso e Manuia ai i la tau. A o le talo le au fatua tua i le nei tu lalo mātou ta maa. O le a mātou o na pati mapo au iai o la fio iau ngāre wenga mamana. O lau whetalenga, ia e mauai e la tau o le vai malu. Le nei tu lalo mātou ta mā pa ia whaafitai le ngang pa ia le fisoasoani mai. I lana wha mā whanwhananga, i le loto wha vau ma le tingā, ma le tangi. Ono le malanga le maliu ma le oti. A le vala au o le whatua tua i le nei tu la. Mātou te talitonu. O lo o iai la ua fio. Ia manuia le nei tu la fiafi, fa manuia ia te ila tau le suafo Iesu Keriso. Amene. O mawhawhaunga o lohu anganga, o oio mawhatiaga, kua puna, ko mai o me olanga. Ono sa i mawhaatutua, ta talo i le atua, ia mame toe whaafona usai fua. O kua puna le nei o langa, o se nea e whaatawapa, me awhai e te tali o lana, whaola taga. A vea le na ma mai fofo, ia ngana matino, o le amate ai ona e manono. Moe moe i le atua, ma fonso soi fua, ai alo iti, ma pea fo i matua. I uso uma oi mo totua, ma fale mai i tua, ia tali mai le tatalo fa atua tua. O pua pua le nei o langa, o se mea e whātamaa, te awhai e te tali o lana, o la tanga. A mea le nā, ma mai fofo, ia ngana matino, o le ama me hai ona e manono. Singa sei aina, o le ale whangaroina, o touma, i le nei o singa singa. Tu atu pea e le matai, pea uma e te roto i ahi, ana mai o le tino o mai. O puna le nei o langa, o se mea e whaatamaa, pe awhai e te tali o langa, o la tanga. A vea le nā, ma mai fofo, ia ngana matino, o le ama me ai ona e manono.
o pua pua le nei o langa, ma o se mea e pātawaa, te awhai e te tari alana, whaola tanga. A pere nā, ma mai fofo, ia ngana matino, o le awave ai lona e maono. Ia o le whawhia whianga ngā le pese mai i le tia i le maatulua le nasa tātou. Whanongolongo i le nei mā nei o le awhiawhi ia ua pongi sā fo i Amerika ia tona fo ia. O nau a mata o na tau ngoto ae o le la, ngoto ifo le la i Samoa, ia manese fo i vaenga o le kelope. Ia o le taimile nei ia e whatalo whatua i le pa ia mali mamaru mwhai le mafuta mai ia talo whaleina, ia malo level praise to our Father God, Jesus and Holy Spirit. Ia e sa o le leiso le maneia. Ia whatalo whatua ia whiangiai, ia o vat, ia malo, the song reminded me of my beloved parents. Talo whai ioi. No, sometimes, we forget, and the songs is every songs that we play is very, very deeply, move in our hearts, especially to remind someone about about our parents or the one that we love, or whatever the case might be. E mana tua pe lava ina tau I taimi lava, I le mawhai o na ngalo. Ia e Mamuia try to whawhtai mat whamalo. Thank you for tuning in tonight. And we're going to continue with our program. Ia o le taimile nei, ia o le a o atu le tātou, whawhiawhianga o tātou pesa, ia o le au whai ngā rua ngā le tua, ia o le wasenga ia o wao, ia o whare tua, po tu toa po na o le kalesia, ia o fisa ese o matanga luenga, te tonu o e kalesia, ia mālor whai o le whaiva. Ia le nei ua to ai tau no mai I le aso tōna I le nai tū, ia o le aso whareila le nei, ia mālori ngā lulue, ia mālori tau sinyo, I whi au mara ngā luenga. Ia ele I tai natu le pese le I mō nai whaiwhi au, mana ia o au. Se whasina tala le tete ale, sin tala mā lie lava. Whi mai e tō lua tamata alo beispolo, ua mālo lo mai I le talonga. Whi mai whasida le tasi tama I le tasi. A e oti, a e alu le langi. Alu te vai e pe whai I se talonga le beispolo. O ne to e sau le tau mai a tia. Maliuro le tasi o lana wō, alu I le langi, to e fo I mai lo le po ale nā tau lo I lana wō le whaatale atu lawe le ele. Te loo e, o lai e le talonga le beispolo ngā langi. Whamaitala le whaatale atu le langi, o so le mana ia la, a o le whaalawe lawe. O tai au, o oe te whaatea. Ia na ona tala lava tātou te toto e ma io e whawhia fiere tātou a fiafi. Ia na sina mea lava ni tu inatu. Ia whaira fuafua io e. Whaia fui se au ngā ore nei tala ne nei tūla. Ia, hai maa nei a fo. Ia tātou e whārongo longo ai. I le maa lia fu o nei tala maa lia. Ia, o se mai ala tō whaafonga. I le pese wa saunia mo o tō umalava. Ia, lau whai ngā rua ngā le tua. Ia ma e kāle sia umalava. Ia, o whawhiroa I atu lea, whiriwhiri o le tua, mai le si whafonga o le tai au fau. O se mai ala whaafonga. Of your love.
Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak through me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Taste the shine on me. Let your love shine through me in the night. Lord, I see your world is dying, wounded by the master of deceit. Groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. But then I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. Taste the shine on me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak through me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Taste the shine on me. Let your love shine through me in the night. Taste the shine on me. Let your love shine through me in the night. My Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Ia whawhatai, i ore te minui e tali o mai o tātou whasalalanga wa lima sfumari fitu minute te ainei le tūla e vanu i rea fiafi. O le pesele sa taina atu, o le lily of the valley. So when you think about it, in the Bible, the Song of the Song of Songs, the one was written by King Solomon, 8 times he mentioned, the rose of Sharon as well as the lily of the valley. Ele refer lava Solomona ia le bridegroom, or Manuia ia le. When you get a chance, you're going to read the chapter 2 and the 3. And then you go back to the chapter 1, which is overall that covers the whole purpose of why Solomon, wrote about the lily of the valley and the rose of Sharon. But like I said, it's 15 times that is mentioned the lily in the Bible, but 8 times that is mentioned by Solomon in a Song of Songs written by King Solomon.
Manuia, when you think about it, whenever you have a chance, when you read through it, just read it like a letter, like a love letter to you through the song, and then you can feel, you can tell the spirit of that very, very chapter is singing, or it tells you the story of who you are and why Solomon wrote this, chapters, these 3 chapters in a massive way that you can. It's, even myself, when I was reading to it, it's so profound that you can find yourself in it. E te whaere leilawa I lo langa I tonu. E te wai fo I pespese ngāre tupu, I le taimi fo o le māneia le o mai o le whiau o le tala le lei, le au ngā o lana tāleni, ai maise le poto na tu inai le atua I a te ia. Māneia I o le. But don't try to go too far out, just stay in the course, just read it and sing it through it, and then you can tell, you'll find yourself in it. Manuia I o le Pesero Lily of the Valley, le o tu sia fo I sunga ia Peter Crichton, ia Manuia whaftai leo whaonga ina tātou nei aso, ia tātou whaalongo e le Manuia le matau tia o upu fo I o le nei pese, ia. Ao le taimile nei, ia tātou wawa ai fo le luma I le au fita, Ialo ma whanau o Samoa, o ainga o Samoa, le te tonu o le malo, ia le ngata fo I lea, o le atou sa tau tua. Ioi, ia le ngata fo I lea, ia o I lātou malo lo mai, o I lātou wa tāpena sa uni a te tonu, ia mo au mga ruenga le malo. Ioi, ia mana tua pe lava I lātou. Ona o le ngā luenga le nei o le alu te tonu o le malo. Ala nā alu te tonu. O le tau tō I le mamafa o le ofutau ma le whanala e amo. Whangata ia pe a tātou wa aia I le ngā ruenga tama nei ma teine ma ainga. Ona, e le mai loa e tātou po a whetau I o mai ai. E le loa fo e lātou lo lātou waso. Ai whawhitai I le tua, wa whaonga ina I lātou. Ina ia pui ai I tātou. Le ngata I le fili. Ia ma me leanga umalawa o whaifo I tangata. E le lamati ai I tātou. Lo langa le nei. Tātou iei pe lava ma filim whawhi tauri. Ai whawhitai le atua wa iei I lātou lo pui ai tātou. Ia whawhitai e fo I ainga. O lo tonu pe lava o le malo o i o nisi o ainga o fast full tausanga. I o nisi fo I o ainga ia wa malo lo mai. Ia sa onos furu pe fia tausanga o lo ngā lului e tonu. Ia ma whaawau pe lava I whanau. Ono le ngā ruenga wa masani ai I lātou. Ia whawhitai e fo I se uso ia Frank Kalapu mā mea ia sai te tonu le malo. Ia le wa mata nei o na malo lo mai ia whawhitai le tua. Ia wa mai ale luas fu ma whao tausanga. Ia o tau tua ma tonu mo le Air Force. Ia malo lava le ngā lue. Ia o taimile nei ia Samoa. Ia sa e masifo. Ia whatato ia whapea. Ia usi mai anau whaafonga. Ia walo mau whana. O te whatala wātu le tātou atu nō, le whaafonga tāpua I mai atu tuila ma Manuia, mai sio Samoa Atua I le nei aso. O le aso ana nawhine tu wae sa I ma Amerika Samoa, nisi o autoa Samoa e tawina le tau o le sautonga I le ngata o le puipuinga o le United States ma le lonolangi. Ai whapena fo I masio tātou territory nei. O le nei pese taida whapitoa, e le tap span e ma mori ai o lātou o lo whaanga, mo so se toa o Samoa, I so se ta whao taua I le lonolangi. Tangi ele fatu masusu ile ele pe amanatu ile ona fo atoa utamafana upele tau mafai ia filemu ole lalo nangi imalo uma ai mai se ai nga matanga tata itasi el folo uloto ila utonga tu uoti a ole atua na te fa a toa ina loma
toe foki mai musu e pe ai lo ufatu tatalo ile atua alofangia o sola mona ya awane isolo le falu te pe a fe o se malailo Ia whawhatai le matango fia mani ma nei o bese o tātou o na whanangolongo ia ma lo lava le lewa mai a whawhatai fo i Manuia lau whasausonga mai i lei tū ma lei tū ia o lei tū lane nei ia o la whanga solo pe lava tātou pespesenga pe o na masani ai ia e whatalo whatua fo i nisa le mamanu le atanu o mawhai o le mafuta mai le nei tū la ia Virginia Sinatonga Devau whawhatai le mafuta mai Danny Ipache ia malo uso ia le mafuta mai tato prokalame ia longo vi isi a sialoi ia malo le mafuta mai whaatonu leota ia mamao tere papa sa taua sole ai matamata mai ia malo a John ia malo whawhatai lava le mafuta mai i le tato prokalame le neito la fiafi Virginia Sinatonga Devo God bless you Pastor Fagalilo Samuelu popotua vau Matafeo, thank you for the prayers and remembering brave men and women presently serving and those who retired from our military. Blessing and love to all of the service. Glory to God. Yes. Pena umo felavas to ina. Maliu manas to ina sa tono Navy. Ya, ya, ma lo fa tai tele lava. Le fata simai de tato por kalame le neto la fiafi. O le temele nei sina tala pupu lava le tulanga wai ai le sawa ia maleonga onga mariti ngā coronavirus tono Amerika. Ia o le temele nei a California, ia usmaila whaafonga, ia walua tesi maleiva mon tupu miliona, ia o tangata wa afia, wa tolus fumarelua whelua se lau tolus fumaleiva, o tangata ua maliliu. I te tonu lava le United States Atua, walua se fumaretolu tesi malefa miliona mon tupu, i la tau wa afia i le whamai, ia tolus se lau
valu se lau tolu se lau valu sumariva afe i lātou ua mali leu i le whamai o mai i le aso nei. O le numero whapopoina tonu i le aso lava i tasi, ia e tolu afe iwa se lau fitu suma lima o tangata ia mali leu i tonu Amerika i le aso i tasi i le whamai o le coronavirus. E tele foi fesiri ro fa siringia le tonu e fa pefela i la to fo i o te tono fare mai a afia mai ai i fa mai nei mana tua o le tele o ngase ma mai lo tonga fitia pe te tono so se fane mai o lo iai vai la au o le coronavirus a afia i le tangata o lo mai i te tono ele o iai se vai la au e pui ai i la to o le whaingala ni nare whangata, o le ala whare naure sa o le data po wha maunga ma te tono insua ma whale mai. Ia o le tangata le ma leo te tono le coronavirus, ia o na pui foi lea, ia e teu le le tino, ia a wā foi le pui ngare soi fua ma leo lau i la tau o lo ngā lulue, ia o lo iai foi ia te la tau le tau whamare uta, ia la tau te mawhaia o na teu wina le tino, ia o ne whale tonu, ia le tino o le ua ma leo i le whamai. O leo ngaunga na whamai mona tūlanga wa iai, ia pe lava na sila fia ma maro le tunu, ia a whai fo, ia a fia le tangata le tinga aina le nei mai, ia o le wala au le sifufonga o le tai au fo a wete whaatali, e sili lava lo tanga i le tala awa tu le whale mai, se tanga i ali i matamai tai fo mai i le tūlanga o lo iai le whamai le i lo tino. O le whaafenga taina, ina ne i maua le tangata i le pneumonia, o le pneumonia le a mawari tangata ia wa tumu te tonu o le maa o le tangata i vai. O lale na whawhinga tai fo i o le maa nawa o le tangata ia ma tu maa lope ma liu wa tuwai ia i le nei whamai. Leala na e tatou whai tete. Tatou se tai pe tu la fono lo tuina mai e le malo. E tu se lava pe leo se tai le tausia se tasi i talane. Ai e pui lava o ia te oi. A tonu lava e maua e oe, mai tō tele se mele lei. E le whapea e saules tangata e le ai o se puni fōlinga. Ia o na latu le oe le ma se puni fōlinga. But you never know. You know, safety first. There are times that when you go to the store and you see somebody walk up to you without no mask, you know, you can always say, please sir, please ma'am, keep a distance, respectfully. You know, because of the way the pandemic, you know, ia ma whaiona e whai whapena iai, ia au te ita, wow, is tangata ia, they don't believe this is real, but it's okay, that's their own opinion. But for you, you know, protect, if you love your family, you know, protect yourself. Because if you don't protect yourself, you'll never know what you're bringing from outside, inside your home. O le, tūranga le whama, ima le mata upurelo pe vese pe lava Amerika, ia tūlanga le mātou whare maliu ia, tau sao tu lava le mamaru ra tunu, ia o mātou ai tūtumua mātou pusa isa. O le taimire nei, ia o ta i tā ofi le tele o maliu pe ta i tolu vai aso ta mawhai o na tāpena pena, o na mawhai nto atu a inga se i wawa ai o latou tangata, se tu lau lava, o na olo o whaasoro solo mai pe lava maliu o le lua afe ma le lua sifonu. O le fotoa mai a nei po le vai aso fau, fotoa mai ai o na teu i la tau mai na mali leu i le vai taimi o le aso whaafitai, wawaila le mamau tele i tua le toi fo i tua. A saula fisile whawhea na mātou o nei loa, ia au mai le whane mai, ia talo whai. Tatalo mamai pea, e o mana tak la tau vai, pipi i la tau tak, fo le whai loa mai ai, o le aso na mali wai, o le aso na tau fiai, ma le aso na mali wai le tangata ia, malona swafa. O i la toula na leo lo au mai pe lava, leo faso solo mai tangata matutua, ia e vave na process la tau, o le vaenga le fast food tau sanga, ma le fast food malima. Ia a tupu whaara vilawe whapea, e ave la le atou ele to e watu ia mātou, ai ave o le corners, o le mafuanga, se e watu tu e su e corners, e mau ai fo se tonga fiti o lesi fast food tau sanga, ma lesi fast food malima o tama whai, ina ia malosi pe manuia mai i le whamai. Ia o le taimine le mātou whale maliu, ia tama mātou pe lava, ia o le nei fo ia sfuma leono mātou mariam na teu nei, le sfuma leono le na ese mai anafi le teunga, ia o toi tūtumu fo, pāwe ia, na ave ese mai lava, ia toi whātumu atu, ave ese mai toi whātumu atu. O se vainga, e whainga tā tele
Ai ona o le tūlanga lava o le whamai ia ma le sawa o le alu o le whamai. Ia o le mafuaanga lea. Samoa i lau whaafonga anga. Samoa i Amerika nei. Ono sa i lava lau fiasi i lau ainga. Ioi, au ieni tangata matu tua i lau ainga. Whaamole mole. Taofi lava lau fiasi iai. Taofi le toa tele i ainga. Pisa ta whau. Ioi. O le mafuanga, waile o i loa i le tasi, o lo a whaina, ai a whaina i la taua matua. Ia, o le whautuanga lava i asi ufonga le tai au fau. Whautua tu sa o tu lava, i la o topa ia mara o tōma manu. E hele taimi fo i lea e manatu i tātua ngalo, na whaile puni fo linga po le mask. Ia, leise mea whaina, ia fesili se tasi peisa na mask. E le lei, o le whai o lau mask, e whai loa tuai. O oi, o tangata e o la puipuia. You do care. Ai a le isa o mask e whai le taimi nei le pandemic. Le tau maina, o e le tangata e le care. Tu sape mai se si pete mai ia e le afase le vanga fatali. O le mataupule te tonu ni mātou whare ma le taimi nei ia o tangata o tausanga o i la tau ia o le onos fuma le lima na le fitus fuma le lima. Ia o le fitus fuma le onga i lunga i le ivas fuma le tasi. Tau sanga nao i la tau tangata matua. A fia malo mauti noa Samoa. O nei tangata matatua nei whaingo fia tele ona a fia i la tau le whamai. Ona wale lava le malo sura la tau tino. Ia e te te atuai i le whamai le nei. E watu fo i la i le whanemai. Ia ua sea ona tau lele i ele tonga fiti a whai mai. E tau mawhai ina ia pui ai la tau o nisi lava. Ioi, e manuia mai au nisi. Ia ele wha manuia ina lo la tau mawhai. Ia tau mawhai sa moa tātou se pui o tātou tanga. E pui roi sa moa tangata. A mata lona sa lalo pasene o tātou sa moa. Vai lalai 0.9 sa moa. Lai maa nei ia lava sa o tātou. Nau na whai atu lava. A wane i o tātou tasi. Pasene tasi. Wai o lo tātou pasene tasi. Ia lea o ngā fwoi lo tātou. Ai maa nei a pe lava tātou. Lau a mata na sau lalo pasene o Samoa. Tō tele tangata Samoa mari reu le whamai. E whai loa to pe lava lo tō pa ia malo o tō manu. Tō tele fwoi la tau o lo tā o tō whalmai i ni temi. O le whawhinga tā o le mata upule nei. E inisi fwoi sa o te tōna whalmai. Ia wa a fia toa i la tau ona. O nei fo mai fo i wa a fia tele i le whamai. Ai whaf taila i le tua wa maua mai le awanoa wa i le vaccine. Lea wa mata o na tui wa 94% proof o le Pfizer. Pegi o le vaccine mua na le alu i le number 1 i o le column 3 le iai vainga rung tonu. Ia a fiera lau healthcare workers ia o whanemai o a onga. Ia e leo la vea te tonu ia e kāle sia le temi le nei. O lo ia tonu ia leo whale ngā, i la toi ngā lue whale maleu. Ia te tonu fo i whapapatonga ia so se nuu lava, ai mese lava ngā lue ngā malo. Ia e mana ia o le aso lua se furu ma le valu. Take that back, laso rusu ma leiva. Ia o le aso na e whai ilo tui. Ia e tui ea o le i tui leo le coronavirus. E au ngā wa, mafo whau atu i le whamai. It is a very, very powerful message that comes behind with this Pfizer. O le Pfizer mai whatasi lava e whai mar company le sau mai i siamani. Lai whao ngā mai fo e la tau le new o le fua moa. E whao ngā fo e la tau sinda little bit of the corn. Mea lava tonu. O le mafuanga, ai le whai le tui lea, e te tau pe lava ona be honest with yourself. If they ask you a question, what you alert, bla me langa ilo tino, me whapena, ni allergies for you. Tau sa o lava. Wa ai le tau sa oi a tui o le tui lea, ona e a whai nai lea. But the majority of the question that they ask, are you allergic to latex, gloves, E nisi fo ia a whaina o la tū lima pe ele latest class with powder. Au isi ia ele a whaina. Ia,
tau mama pe lava ia poani me ai e a whainai lo tino. E soso ani fo i la tōu ia te oi ia na whapea ia leila ia tauwhi i lo tui se tui se suele titi ia pe tui o resi tui i oi. Me whapena e au ngā umalava i ole tō telefo i ole mata o whaingaluenga wa mata o umanta tui i la tōu ia whaftai le tua. Ia i fo inisi ele tuia ona o whamai o le sata o tua inisi o tina o le ngā ruenga ia manai tene ia whamai le breast cancer i oi. O isi mai ia mo kidneys ia se tau fio fila i titi lava i lalo. Ia sau se taimi ia na whatau no wina le o lato tui. Ia sa moe lau whafoanga e leo se tala whapea te whewhe ai au se tala e fia. Wa fia whaftai le tua wa maua mai le poto ma le ata mai wa whasoa mai le tua lona mana. Ia li mata mai tai scientisti ina ia su e le lei. Ma ia mau mai le nei vaccine le wao ngā mo i tātou umalava. Ia, Samoa ia o sina tala oto la i titi atu lava le nāi i le tūlanga o lo iai le coronavirus i te tono o Amerika. Ia, e alu aso sau aso. Ia, maua umalava i tātou le file mō mare nei whamai. Ia, e se o sina o whapopo lau. Ia, malo lava. Ia, are tūlanga na wai tātou i le tūlanga o lo iai tātou nei Amerika i le whamai. Ia, te talo mai pea, te talo mai lava. Ia, tō titi lava, ia, tō i tano o le Manuia le whamai moi. Ia, o le taimile nei e lua se lau lua sfuluafe. Lea whai o tui o lo whapea o na tui na mai i whafo le taimile to tonu lava nu le tō saute, California. Le vea i mātou, e le mātou whaingaruenga. Ia manisi o ngā ruenga ma whare mai le mātou fo i tui saute. Ia, lai whaso solo mai lawa i te tonu o vaenga i tū mālo ese, ia, ma vaenga te itasi. Ia, o ngā lea tui fo le pui ai. O le si vaenga o lea o ngā le tui le o le whaisa. O le whaisa e losu ma le valu aso fatatu e tui o e pēa umana tui o le tui mua. Se vaccinate a tō umalavaro tino le tui mua. Ona tō e tui ai lea. A lea mā nei o le tui mamla maina o le healthcare ia mātou la songa fua. O le mafuanga tonu lava te tau na tui e le tangata ina ia pui e moi lava e iai lava le taimi e a whai ina le tino le tangata. A ua lava matutoe le vaccine le tonu. E tonga fiti e le tino o le tangata. A le tino ngā ina tele ai po le tūlanga le iai le wha mai taimi nei. Ia, tō tele tangata e oppose i le wha mai o i le tui. Ia, tō tele tangata ia o talia. Wa o whatu sa o lava i o talia ina le tui e au ngā. E au ngā ia sa tala nofo i la fo mai o na tau whira o tau tonga o na o le tele fo i o le wha mai tono o le wha mai. Ia sa tō e siaki fo le toto ia tala le fo mai ia ale whailo tui. Nei malosi. Malosi le toto ia e whaftai e le lofa mareanga le leo le tua. Io e o lo. I le mawhai o na whai ngā ruenga whapene. Ia pe a le mawhai. Ia whafso tai lau whare mai. Tala noa i lau fo mai. Ia poani tu langa wailo umalawa lau fo mai lau history. Ia na whasoa soa mai fo ila i le ia o le tūlanga o le tala no mai. Ia e pe mawhai o ena tui. Wale tō tolu i mātou le mātou whainga luenga e maua le mai le suka. Ia sa whiwhewe ana i tama whapea ai longa e mawhai na tui. Ia le ai sa ta tui la tui le vai aso lea. I la so lua. Le vai aso le nei. Whaftai le tua i o. Tau wale tala fo mai mawhai. Lai au ngā, lai maa losi pe lavo la tu tino. Ia pe o le o se afo. E whapoponga atu le nā i le whamai. So lepa, e sa ufisosoani mai. Whamai mole lava. E le isa u fisosoani tele. Paua o le ua se taita linga tangata i le whamai. Ua tau i ewa fo i le whaalongo ma le whaafonga tangata. E paua leo le paua fo i tui ia nanga sa tatala no le vai aso le ana e ta ue feo le tui. E pe e anga i eise langona information. Io e tātou te tala noina. Le ala uto e manino. Se i toi wha malamalama e le fail a. Taimi nei, Vaso le tātou ni sa tātala noa, Na tu e tui mātou le vai aso le nā. Ai sa tāu fia.
for these reasons. Toi a mai health care tonu taufi. O la feo mai le tui mai nisi o vaenga. I le wingo le whamatalanga i nisi o i tūtino o tangata whainga ruenga. Maua muri mai le reporti whapea o le mafuanga. Peno whai atu. A se lava lau. If you're not honest with yourself, I will have I saki lo whale mai, you know. O le tō telo la tōina whaina i le whale mai, po le teine le mātou na whaina, mato ngā luenga. If she would tell them that she did have the surgery last year, breast cancer, they will never give her the shot. They will reject it. Yo tēnei o mana o tēnei e whaia pui na ia, ai ngalo ia. Le ele whesidia le sau lalo, all the questions gotta ask. Ia, if mai e o se sela ni a kiliki, ia, ba, o le tuila le tau fiesi tēnei, taru sia le lofo o le malanga le leo le atua. Mau mali matu reporti ni whale mai, ia, so far she's getting better, but she says ups and down. E le mawhai le tēnei le te miliona ai, le ise teis, te miliona, la le whawhanga pia lava i le IV, So, in other words, this is not for everyone. Not for everyone. Yeah. Not for everyone. Nala nā le whai atu le tatou whautuanga le teimi nei, whiri lava oi, tala noi lau whale mai, ma wala au lau fō mai. Pei fō le mātou. O ala to inga health issues ia te oi, in order for you, for us, e rejecta ia le tuila. Maisia le breast cancer whine. E le mwhailana tui. Ia e whaatali. Ai ale diabetes. Diabetes o lai le le, it depends, le level lai ai. Ia, le suka isi whamai, e ale toto mawalunga. Toto maulunga. O lai sau ale le tui ale toto maulunga. E le type lai ai. Le fesili mānei uma fesili, sfulu lima fesili tali oi. A fesili mapete ilo le type o lo toto. Ai le ilo, tolo wala ula fo mai. Na mai uma le la fo mai la reporti fo le atu o te mamata telefoni. Fa atu mo e fo ile ma fautua mai e whare mai e te oipola fo mai ia. Alu la whailo tu ia pewa. Ia. E a fo wala au le whare mai. E wala au fo mai na okay mai la lea ia. Ona na whailo le tu ia. O le upu sa o ala tate avei tangata te nini. Lea la ui loa tātou o le tui, lea ua sau mo le whaisa. E afu, e le mo tangata uma, pe afua i a tātou tangata, if you have illness, e le mawhai o na. So it's not a good news. Mo tātou. E le whaisa lava ia. Ai mataulia, e iles. O le whaisa e losu mai vanu asa o tā whainto e tui oi. Ma losi o le tui na. A le tui lua, losu tasi aso. O lesi la nā tui le whapele awe i la toi lalo life ish, ala le tele ia whawhitau le tino. O le tui na le whaonga nei leo le tui lona lua. Renda le sau nei whawha. Wa leo ia mataulia. O le whamtalanga ana whaonga e leo le tui leo. Matau e afu ala waenga i temi uma. Gotta maintain the fluid in your bodies. E halu wale afu tama ia ale bu whaere tui ia. 2 days after, e whaingata ia la tō fo. A mataluna maua symptoms fo ia pēne ni vale ulu. Ia vai le tino. I kana, o ista ngata e maua symptoms ia. A ele mwhaina awhia tele. Ia. Ele ni news le le mo wa ia na wa. Ele manai la fa longo. Pe fa pe sa o ia me ia. Lo na winga la ele mo ele ngata mo tangata uma. Ai a o fo ila ina le fa maoni lo ta u lo ta health I fo mai. Ia e lua me o le tuia, ma le tuia tu ai o ti ai. Na tonu. Joe. Na le Ai o te tonu ai le tapu kalame. O le tuisa o ata te ave tangata. O le whaitete. Ioi. E mo le whaitete ana me o le whea luai. Ia. Ui o e tamu whai e usita ia. tu la fono. Tu la fono.
o le tuisa o anena e ta te ave tangata. E ta te le ave tangata tui a le faisas maisi tui. Leanga it's a little bit complicated for me. I lau whaalongo. Ni te ua tā latu masau atu tui ma umatu ai. Eile, o le vaenga o le faisa, o le tui lea. Tu sa e lua suma le valu aso, fo tau whaintu e tui o le tui lea, Miranda, o e lua suma le tasi aso, po to e tui oi, e tui lea. It depends lava le tūlanga i lau life issue. Lala fore nā te whai atu ai, wala au lau fō mai, e leo le leila vai lau fō mai lau history. Te lua tara nora ma lau fō mai, whapero whane mai, ia le lei, nā lai au ngā fō i le ati oi, ia le whai lau tui. Ai tau mai lava e lau fō mai ati oi le tui e te whaia. No musu lava e whai le whaisa, ona mālosi tele ona lo Colin. Ia matalo mar fō mai, matalo fō mai, ele a fia le Colin. E ma whai lawa nei mālosi alau toto i lea fō. Mālosi lo tino, ave le whaisa. O nā tui o le tui le lalo. Ai tu e tuplikere o le si taimi o luma le tui le lona lua. E conflict tono lo tino. Ai lana o e nais whainga luenga tono le o le death care, le tau ngā mātou. Le ngore a mātou whale oti. E te tau na tui la mātou lona le whaisa ia. Le sa tu ia toto se tu sa ili tasi se forma I tipi ia ma le bacteria na le fa la tala no it's good to go 100%. Ia le la o sa unia ia tu ile so luas fuma le luas ma vado o le masene nei o le suma riva that's for really le ngalo lava ia ai toma fai pe lava ia toma fai pe lava le sina vaenga o le tui lea ia e au ngale pui pui ai oe mai le tangata o lo ainga ma lo wherua I atu I fafo. O le motive la le tu lei mai la tu e whai lua mai. Pei o le tu langa le se ele I pola. Whao ngā mawi la tu le niu o le fua moa e au ngā. O le pei o le niu o le fua moa le te tu ieto o te lo tangata. E mo I lava le teimi foi le ve tangata le influenza. Ia, o I teimi ia to tele tangata e Manuia mai ai, wa le alu le influencer le temi. Ia, o le coronavirus lava ia, e umi ia ai vave naluese, pe a tato whae tete. Tato te whae tete ro ia I wha mai lea, ia, e maua e tato me le, ai awa le tato le usta ia, e fo I tono wharikalapu, ia o pāki fo ia whai fale, whae tete. O le si fautuanga mo tātou sa mo te mi nei pe on tau matu ia ono sai. Lo fieva ia o ainga. Lawa I tātou telefoni fo ia whai FaceTime tatano ia ainga. Ia o le si vaenga ia o le tū le o le Spaniolo. Ia pe o le matori na le taimi le nei. To tele na o e o lo mali leu o te lunga ia mātou taimi nei. Ia o le tū le o Spaniolo. Tanto matua, ia tanto foi le matua tele. Ia o le pelo se vainga na e lango nai le whanua noa ia pe a tātou leo si usta ia tu la fono ia mapuipuinga wa mai. Ina ia maua e tātou le file mu. Maua e tātou le mele lei lava o le tūlangoro iai le whama. Ia mātou whi morona puipuinga. Ia mana tua le lei, wha maoni le lei, e sila fia le lava I lau healthcare oi. Aua te wha tumuloma e alu, wala au lau fō mai. Wala au fō mai. Ia, o lesi vaenga, ai se awa wha o ngā inai o na o clinics, e tatu iai tātou. Ia, na mātou ia whono le asonga fua. Wha mamla manga na healthcare ia mātou. In case of emergency, there's a backup plan. Ia, la e whaingo whia la tō na wawe, o la I fō mai nā e tatu ia, ia, o fō mai fō ma oiro e la tō, on tongo whiti tangata, ia e maua li wha mai, ia, pe te uosos wharawe lave, tupus wharawe lave. Ia, au la ia I la tō, I le taimina, ia, e le mwhaino mai la tō I ngā luenga. Sa whatau salaina fō I le matou ngā luenga, le company ina I o mai la tō e tatu I matou I le company, ia, Mar whala lava ia la tu lava manatu ia e whaingata ona o le PC a mai le to te lo whamai.
ai mai se fo mai ia mai mātou ia te ua escalator ia ma tupu te le ai o le whale tonu. O le whaingata ia mātou le Green Hills le teimile nei a tasi pe lua tangata e la veve le whamai a to te le whainga le wenga le teimi tasi ia e tapunia a tapunia le lona winga ia la le lava tangata fo ia wha taunu uina le wha moe moe o le te uina tangata ia po le whale lau singa fo i oe o ma de liu. Ia o le ala na ato watu i Green Hills, ia male ava mal wha alo tātou i Long Beach Crossing, ia po whia lawa ila tala te whanua o tanu lea. Ia whamole mole whai ato puni fōlinga. Whai to puni fōlinga, tama whai usta ia betu la whanoro, tama whai le matu company na ia pui pui mātou whaingaluenga. Ai le ngata fōi le pui pui e fōi lau soifua. Ia wal tero teimi ia, pe ona tau Filifilia ia o le whanua te wai e o mali liu. Ia o ise tā o tu tono mausoleums, ia o ise tā o te lalo parapala, ia o ise fōi wa cremate o lato tino. Ia, ai pei ona whaalai wilo atu, ia malima maro le tanu, ia ono sai. Ono sai tātou, ia whapea lava o whawhinga tāse teimi o fia mause mawhutanga, ia toi asiasi e toi e o ainga, ia ono sai o le teimi nei pei ona whaalai wilo atu, ia mame lava le maliu o le tangata matua, e fuafofo i tau sanga o lo iai, o lo whaimateu e mātou, ia o le vaenga talavou, ia e tuwai lava, ona e ave tai le konas, ia toi su e iai i lātou, ia whata avati lo le tino ia i mātou e toi e teu lele iai, ia mata pena pena, ia o atu le ainga, ia o le umi o le tangata e cremate nga ia mātou le teimi nei, atu le masina, to tele no tangata, a toa le masina o lai ta o tu lava se tu low ia cases a mātou po tanga e o mali liu talu mai le last year ia tangata ia na whapea e mua na cremation la tu tino ia na whataltari lava once the county e o mairo le tu maaro le tatala o keilo ia na mai foi le limit e fua mai foi lava i te tonu o le city ma le tu maaro ia tangata e teu tonu. A whape alu le rate le teimi le nei te tonu lama o Amerika whape o le fulu tau sanga fo whate tainga. O lo tupu per wha mai lea. E fitu tau sanga wa tumu mato whanua tanu. E fitu tau sanga wa tumu. O le estimate ngā mato i le teimi le nei. Io e wa pea halu whape o le alunga le la alu ai. Ai whawhitai le tō wa i le vaccine se tau slow down mai lalo le sawa te lo tupo tam Filifilia le coronavirus. Ia whapela wa ile vaccine teimine nei ia lo na winga. Tos full sanga plus vina ongos full sanga after a tumu ia lo ngale la wele ele ia ele faita wina ia to tele fo tangata e fali o fefo la tu tino. Ia o se vainga na wa le teimine nei tatu tala noa le mata upule. O le tō tele i o tangata ua whaonga ina le cremation. I re ngata i le whaingo fie. Ai e toi te wila tō tangata i o la tō lava a inga. E mawa ai atu lava la tō le tātia mai le fuef. Toi whemai se whaingo fie, ia toi mama, ia e pule lava tangata i la nia whilwhilinga. Ai o re mata upule na o isi taimi o na isi tangata ia e cremate la tu tino ia na ave ainga o na isi tangata ia cremate i o na teule lunga o la tu tino e mawhai fo na whea ave a tu le tu ma le tu po whea lava o ele ainga e mawhai na ave ia ta oso whapene ia wa ave fo tino tangata ia o tangata mali liu mai i le tasi le afe iwa se lau su fitu ia wale telo tausanga ia luas fu mal fitu tolu su fitu fa su fitu. Ia o toi eli mai na tangata i lunga i liu tō whanga po whea lava le stete o iei ainga. Ia, e o lava ave iwi o la tangata se te lou lava le ngotu ma le afi. Ia e ono o ringa luenga. Ia, e ese fo i ele vai atu i whafa. E ese fo i whatino i o tonu. I le pe o tātou fo i e Samuelu fo i e ese fo i tātou fo ai i le maliu. Ai ese foi fa ia palangi ia Malaysia tunu Afrika o le Saina Sapani i le mero maliu ese foi fa ia kolea ia ese uma o le mana ia e fai ni maliu ia la wa ia tala ai ese uma lava ia
ia tunu e whaatase atu ngai i le whanua tanu. Sa mo i e whai lātou pese fo i le wha mawai ua whai mauso o Iesu. Ia e pe pese me fo Spanyolo lātou wā, musika wha Spanyolo. Ma nei ia, sa fo pe pese isi atunu. Ia pe pese fo i ele iu taia ia lātou, tū man lātou anganu. Ia ai, le whai una whangaru e tu e tu pea, valu sia pea lava o le whau, Samoa, whamale mole, tātou i nei California. Nā wa tō Filifilia le tō langa o lo iai le coronavirus. O le tui siri lava o le whai tete. Whai tete. Ono sai, whai le poni fōlinga. Ia whianua i le lei, ia tausi pe le vā le ono futu. Avoid going to all the cat where a lot of people. Cat was whangare lai. Minko whakasi mato telo istangata i le se poni fōlinga. Sa te uro maliwan nei. Ia, o le tangata sa liu whaliu whiwhiron tino. Ia, e se whori wa ai e la tunu pēr no whai atu. E se whori wa ai a Samuelu i el maliu. Tea wawi mwhaalo alo i el maliu o na whangita. Ia lala e whaila puni fōlinga. Ia, e sau le whino le ainga wha mai pota whawal valea mal puni o fōlinga. Sorry. Au lātou ainga ia. Yeah, it hugs lava la tau yo masanya ya. Lai masau tali, but I said it myself. Yeah, may God bless you. So sorry that we have to meet this way. Yeah, it's why I say we alai tala no my lover. But mind you, for there, or life for it dearly male the pain of loss. It don't matter malama for ia le ti ngaro ia. Ia pe o resi na vaenga fo ile ngari ngalubenga ia o tele o tanga te faitio ina ma to fo le fai o nei puni fo linga ia o isi fo ila to e no e fa tai fe mai fa tai lava le tausia ina ma le lo fai ala to ia e moni ia wai le mai lo lava ma to pe se o mai ia po e fo ni so ai ngo mai ia pe o tu langa na fa pena o be vesi ia lu ngai te lo temi ia o nei tanga te fo ia o atu ia e ti ngā, ia aile malama i la tau le ti ngā ino lo iai, ia pēla o mātou tangata poli muli lava e tau i la tofa ai e ese fo i la tofa ai. Ia on halu ale male ato, ia le ese meo ia, tu ai pēla ato ia. Pawal mea awane i la pia sesi, ioi. O le peo le whangata ngaro e puipuinga nā mātou ia, awane i la vea se tasi fo i wato. Telo fo i la tau e tangata la tau te le malama, they don't know how to act. When it comes to, especially when they lost someone they deeply, deeply love. We all love our loved ones. Au tangata le masani ai. Pela o maliu le nei, o le maliu mua le ainga le, el pui ainga le talu na. Yeah, but it's okay. I'm pretty sure later on, mo me se email me se fine to e fatu ese mai, but I prayed. Fa bangalo, lesi mo you understand what he's going through now. Yeah. O le vainga nā i le taimile nei, i le puipuinga fo i tātou, Amerika, ia mai se fo le nā, ia whaitete le whiwha i me tomatou moai tangata, ia tangata mātua fo ia e kālesia, ia whaisi fuafuanga. Ia a wari whaia tātou e tapua inga tonu, pe tāofi te isire le tāofi le taimi nei, usta ia ale nā pe ale mou sewa no e whaifafo. Ia a whaifafo, ia tausi pele ono futu. Ia to telefutanga te siasa o atu I lotu mitapo inga ia ono o le maru o le tau ia mai si foi tūlanga e a fia to telo e o lo mamai ia le ngata le o le puipui ngala wale soifua ma le tangata awane ia whaina I le wha mai le nei o le coronavirus ia o le teimi le nei ia whaftaile mafuta mai ia use mai la tō whafonga le pese le nei wa sound ia mo o tau ia vai e fo le ne teimi. Ishigania, Manuia to love.
Ai ole leo ina fatupu inai ole misa Lauanga no samo ai o ngati tonu ai ole alofa E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na O mai no so ia eli ia ele situ Sali no malo e pe ona feta lai mai Yesu Tani tonu matau fai Tato te sama vali lana upu Nata faali tino atu matupilo Latolo na file mu Ai imana tua sinile Nate pune lono loto Mai lole Nate fia e apene ono Ia whawhtai lava i ora temene tali mai o tātou whasalaranga o whasfu ma le 8 minute te nele tūla e iwa. Ia, whamalo lava le mafuta mai le tātou o mafuta. Ia, tau ipu whea ngai male i Elia o isa maa nei o suafa. Whawhtai mor por kalamet ka plus. Ia whawhtai tele lava le mafuta mai uso. Ia, vi ira lofa malanga leo le tua. I lai, ia whamita. Yeah, I'm watching this good program, Car Plus, from Brisbane, Australia. Yeah, ma lo whawhtai tele lava le mai mo mai le tato polkalame ele nei tō la fiafi. Yeah, o popo ngam whinga tau leo langa. E le mawhai no tato ona alo ese mai ai. Aore whina ngaro tonu lava o le tua mo oe ma tato savavani pe lava ma te patau la i a te ia. Au iai o i tato i le vevesi o le nei lalo langi. Saunia o mai le tuare tari tā mo i tātou. Mo i au mai ate i tātou o le puipuinga marutia o le ngangpa i eilo na mana malo na malosi. E wha sāvalia i tātou le fia ma le Manuia. E i teimi o leo langa tātou te le fia iai. E i fwoi teimi o leo langa tātou te fia. Ai a whauro tātou wa ai i le tua ma le mana tu natu ilo na whinangalo. E maua e tātou le mea tāua lava.
le alofa ma le angare lei o le tua. E taimi tātou te musu ai fo i le olanga mo na fita ma poponga. Ai whaonga ina le tua taimi o ti ngā ma poponga ina ia fotua i airu tātou wola whātua tua ma tuli matai i a te ia ile tali tonu ma le vaai i a te ia a o iai o tātou i poponga. Wa fo i mai le tua i poponga mwhangita o lo ta ua ala i le manuia ta te uia fo i ala o poponga mwhangita. Ta te le alo ai whautua pe lava Yesu i a te tātou o mai i le ala, muli mai i le ala, o te ui whātasi ma oe. E lei o se maunga e tūtula lai, lei fo se maunga e mawalurunga, e tu mai lava i le tua le maunga e whaamalu, whaalau mutasi, whaalau le le ala, ai sa vali i le ala o le tali tonu ma te patau lai i le tua. O lo tātou malosi o isi taimi o whao ngasa se ina, o tātou whaai lava i tātou ia i a te tātou. Tupu mai leo whawhitauli, ona tātou to e apatu le tamari langi. Aia manatua, tā pena le leim whātonu wholaulo waso. E ho fo i le poe te le imalo lo. Whai o se te talo. Manatua le tua e pui mai le taimi o e malo lo. Taimi foi o whawhengai matiute mga ruenga. Taimi o le sāvalinga o le aso, o fuafuanga te tau o le aso. Tala noa i le tua le talo. Whai loa i ai o manatu. O lea fo i sou langona. Tau i le tua, na te ia wha māmau a venga whainga tā umalava, e wha whengai ma oe. O apopo ngai rui tau reo langare nei, e ui lava e na whawhati mai o ngalu mālorosi o le sami. E tau nuu lava o lau whōlanga i le manuia. Mana tua wha Yesu malo na au so, sa wha penao na lātou o na iai tonu le ngāru wā o le ngatai whale. Muri ane, e tu wāto le ngaru le iwa ai i lātou, o lo iai le tai le mo. Wai loa tua i lātou le nufou. Po tau nua tua i lātou i le fianga ma le oli sangasili. O le ola o le tangata. E tā ua le i le tua. E lofangia mai le tua i ati o i asa umalava o le wola. E mānawa fo i le mānawa le ola le tua. E tala noa le upa le tua i ati oi. E tai fo i le upa le tua oi. E wha tonu fo i le amio tonu. I lau sa valinga i le mafuta mai o le ngang pa ia. O le aso whapene, e hui lava ina ti ngai popo ngam whangta. Tātou te le fia i whawhita auli. Tātou te e atu ne me whainga tā umalava. Ai mori mau lava paulo. Au mai alo malosi. Lo wangare lei. E au ngā tonu lava le nā moa u taimi o popo ngam whangta. Ta lia lea. Ai a tātou o ese mai e popo ngam whangta. Tātou te le maua. Mawa ai i le mana o le tua. I le taimi au i airi savalinga. So se savalinga lava e whetau wina i le tua. Nā te sila fia le lava o wala. O le tua lava i le mawhau tasi le ala tasi tel tanunga. Aore tangata lava ia. Ia e fele lona mawhau. One o le tangata ele o ato toa. Aore rofa nama le anga le lei o le tua. Po fe lava e ta iai lo ta ua mawhau. E tu mau pe lava le tua e wha lava. Na te wala au i ati oe, ne whafangu i ati oe. Le alofa maleanga le leo le tō o whaapale nai oe, mai i a Yesu Kiriso. Le mea lo fasili wa i atu ina mai i ati oe. E ui lava ina tā ua sā vali le vanu o le ate leoti, ta te le fefe lava i se me leanga. Ta te le fefe i aisea, afo i lo whaatasi mai le tua mai tātou. O ia o lo tātou ta i mā moe le lei. Na te whaatonu lo tātou wala, le hala o le mawhau, le hala o le nganga, le ala o le manosi, le ala o le tino, o le vaai, o le whaalongo, o le tau te tala o tātou ngutu. O mea tātou te whaia. O hafo se se ma whaare tonu. Tātou te wala au lava le tamaa. Wa mai au na ia wha mangalo. Nga lua e pia lava Samoa, tupu langa Samoa, tupu mai, tangata Samoa oma, sava vali. A sulu le po, sulu au lama, sa vali pia lava. E tau nuu lava i le manuia. E ile taimi to tulu le savalinga. E ile taimi o le lava. E ile taimi o sela fo ile fōlanga i le unga o le vasa. Whai o se malo longa, bala au ile tua ile malo si mai a te ia. E au mai ile tua le malo si a te oe. E pui ai lau fōlanga. Samoa na o sina upu lava e tu inhatu ma o tau le nei tu la. E whai loa tu ai
le lofa ma le anga le leo le tua. Just only an encouragement to encourage you to keep on going forward. Don't look back. Look forward. Jesus is with you. Ya, e pesere o saunia mo tatou. Ya, vai foi de nei tu la, ya. Ona faso sole tatou por kalame pe ona masana. Ya, usimai ala fafonga ele pese o saunia mo tau. Ufesili manatu ya luingo name mea ya lualu le tauna mawalu male alofa iloa ia upu olevana emusu teleopo olema fanya yo simoe mafanfa itaufa vasina oh we love oh ah telelofa I do it to fa up no alofa tomorrow to see love let God help you through this. Wa eta tino mai o langona wa ele ano mai te lo ia te oi ya ele fingerta sa o mai masani tino pia
Yo, the temple nei wa tātonu lava re tō la se folu I le pō le asfareile, ia. Whawhatai lava le mafuta mai pia lava le tātou mafutanga I le nei tō la whiawhi. But give me a time, let me talk to you about reboot. Reboot. So sometimes we need to reboot our computers, or sometimes our computers ask us to restart. Install new features, install this new software that is coming along with the updates. To do that, we have to say, click OK to it. The reason behind it, because if the computer needs those things and we avoid it, it starts going slower and slower and slower. But the machine needs all these softwares to operate in a fast pace and also update all the settings and everything that's according to the compute, so how we can use the work. Just like us, we're human beings. Sometimes we need to reboot. Sometimes we need to reboot. But before we get to the human beings, let's go back to what computers can do to us. Sometimes we need a virus that can defend stronger, more than ever. We can use the virus that can defeat other viruses that people are coming in and hacked our computers. And sometimes our computers, when it's crashed, it's completely crashed. We have no other way to do it. As for human beings, we do need to reboot. We need to reboot our computers with the Word of God. If we don't feed ourselves with the Word of God, we're not going to be able to see beyond that. See, our brain is a big muscle that we need to exercise and to build that muscle big and bigger and bigger. And then if we don't do that, our brain shrink. And then, just like the computer, it has to reboot. But God, the only one, can reboot a mind of a human being by taking away the old virus, the blood of Christ, and put a new virus in that can fight this virus. Also is to fend against the bad virus. Just like the person itself. Do we have good bacteria and bad bacteria in us? All that is in our bodies to build our body's immune system. Not only that, is to protect us from all the diseases around us. So, what do you think? Do we need a reboot? Yeah, I do. I ask God every single day to reboot my computer. Reboot, reinstall new files. So, my brain can be able to operate every single new day and every single time. Every single time and every single time. James 3 verse 17, this is what he says. The wisdom that comes from God is pure, peaceful, gentle, and easy to please. The heart of Jesus was pure. The Savior was adored and by thousands, yet he was happy to live a simple life. Love. He was surrounded by sinners and servants, yet he never looked down on them. Love. The people he created wanted to kill him, but he forgave them before they even asked. Love. Listen to those who knew him best. Peter traveled with Jesus for 3.5 years. He described Jesus as a pure heart and a perfect lamb. John spent some time among the time when Jesus was while on earth. He said, there is no sin in Christ. Jesus' heart was peaceful. The disciples worried, but Jesus was in love with them. The disciples shouted with fear in the storms, but Jesus remained in love for them. Today, Peter still standing at the gate, reminding us how big love of Christ was and how pure his heart. You and me today, we can always make a choice. You choose which one is right. Do not choose what is wrong. Continue to walk on the path of making that decision tonight or today to receive Christ in your hearts. E te mea pupu ngā nā mawhangta, au te mine o le fia male oli. Mauti noa mai loa e tātou le manino o le whaatata mai o le matango fia o le alofa o Yesu ia te i tātou. O rona whatu male nganga umalava, mo oe ma o le tangata ang sala. Ina ia maua e tā ua whaatasi maia,
i le ola e whaavau. Mata i tā ua i ngā ruenga saile i whaia ni lima i le langi. Mana tua na o lea tua lava na te whaia le awala i le aulo. O le lano langi nei, tātou te whaia i le tā. A o le langi e whaavau e whai le awala, fe mai e whai i aulo. O le alofa maleanga leo Yesu e maneno pe lava. O le aulo i le lalo langi nei, ia e popula mai lea i le hao. A ho o le po, wa lei lua lona i ila, e peifo i lava o le tai mane ma le silifa. A o le langi, e i ila pe lava, i asa uma lava o leo langa. E whaamatala ina i Yesu lo fatu fe mai o le fatu le aulo. Fatu saina lea, e le nuu o le langi Filifilia. A tonu oro e whawhengai ma whaangtao popo ngauri nei o langa. E eise tasi walu e se mai male ainga o na malanga le maliu male oti. Ai mana tua le ingoa por kalame o le neitu lafiafi, e Filifilia o e le tua. Aua e te nofo i le ti ngā. Alofa i le tua. Alofa i le o malanga. Aisea e alofa i Yesu i ati oe. O le tua, o le alofa lava ia. E le leile tua e wha maoni fo i le tua. E pui fo i le tua. E lana whanau. Ia o le taimile nei, ia o le na le lua lava i tu la le tato mafutanga le nei tu la fiafi. Ia o iei tato pese le a te taina tu i wawai ai foi o le nei tu la. Ia, tu e whaawawina pe lava le o le tato tala noa. Ia whatalofa tu ai fo ia tau ipu ia whengai maali Elia, ia mai amen, ia malo lava uso. Regina sina tonga te vau, talo for auntie, ia thank you for the blessed word. Ia, whaftai tela, thanks for the great mass, it's good to hear in you, Tad, God bless you. Ia, Manuia tu le tu ia te oi mai ainga, smaila whaafonga, i le pese usanga.
Ia whaafitai, whamalo lava le, mafuta mai le tato por kalame le neito la fiafi. That was a very, very powerful song. But when I was listening to this song, Isaiah 53 verse 4 come to mind, which says, Jesus understands. He took our suffering on him and felt our pain for us. Jesus knows how you feel. Do you ever feel worried about schoolwork, work, and how home will get its own meal the next day? Does it seem like you have got more stuff to do than anything else you do for the rest of the day? Do people seem like, do they get what you're saying? Do they understand the message you're trying to say? Have your feelings hurt? It's one of the most things that any human being can face in the reality. Because when we operate from our feelings, it can easily hurt and it's so hard to protect. Are you ever sad or frightened? Jesus knows all about that. That it sometimes seems that even your family isn't paying attention to you, that your friends have turned against you. Jesus knows how you feel. You are precious to him. You're a diamond in the rough. So precious to him that he became human, just like you, so that you would come to him. You have problems, he listens to you. When you hurt, he answers you. When you have questions, he hears you. He has been there for you and for me. Life is not fair at times, but a letter of joy reminds us today from Philippians chapter 4, verse 4. Be full of joy in the Lord always. I will say it again. Be full of joy. Let's go back in history a couple of thousand years. Let's go back to Rome and to see where we come from. To a shabby little room surrounded on high walls. Inside there was a man seated on the floor. Here was an old fellow, his shoulders are dropped up and down, and he says, chains are on his hands and feet. This is the Apostle Paul. He once followed the will of God wherever he would take him. Now he is stuck in a rundown place, jail. He is writing a letter. Is he writing to God to tell him how he feels? He was writing a letter to you, a message from God. Paul has many reasons to walk away from faith, but he chose not. He wants to continue to preach the good news, the same good news that saved him. Instead of Paul writing a letter to Philippians deeply from his heart, he went deeply into his faith to bring what the message to all the people in Philippians. Yes, they fall back, but Paul reminded them, foolishness is the problem why you fall back. You forgot what I taught you. You forgot when I walked with you. You forgot the one and only died for your sin. His name is Jesus Christ himself. We grow in grace, and also pains come along with. It's the reality of our lives. We're not going to take another and leave the other. It has to go side by side. By the grace of God, it separates us from pain and give us joy. Ready for planting your life? Are you ready to planting any tree that you plant for you to see as it grows from your gardens? That's the tree of love. Before the farmer plants every tree, he'll find a good soil to plant a good seed. The good soil produces good naturals, all the things that he needs for the tree to grow. And not only that, he knows the seeds will better grow from this good soil instead of just guessing what soil is all he can do. Are you prepared to plant a seed?
Yes, you can. Confession does come from the soul. What preparing the land does for the field. Confession is when you invite God to walk through in a heart that make ready for planting of his fruit. Your confession to God may sound like something like this. There is a big rock and a selfishness inside of me. And every time I roll that rock, it rolls back to me. That's life. It's what you give, it bounces right back to you. Be ready to accept those rebounds. Don't just toss it out live or anything that you would like to say to hurt someone. But every time we point a hand to someone, and the same finger that will point right back to you is reminding you, do not judge and do not ask for what this person is all about. Only God judges righteousness through all his children. And so the Father and the Son walk together on the field of your heart. This is their home. But it's up to you to open up the door of your hearts and allow him to come and dine with you. Leo langa nei, whai pe lava lau whātatau, i a tātou loa no ewa, ma re whae tete. O aso ua whaingatā. Whaingatā fōi o na iai o le mana malama i le nei tūlā. Le vava ai atu i pōpua ngā, mati ngā i o mai. Ai reisa whaina. Wa mai are maliwo Yesu, wa toe tū manu malo mai i le tūnga mau. Le awhiawhi le nei. Before we leave, I would like to share the message that closes our Filifilia o e le Atua. The message title is this: Toi a mataina. E maua mai lea le tusi le evangelia Ioane le mata upu se folu. Fai upu luas fuma le lua, e whaangata mai i le tolu se folu. Ia a maua sau taimi, ia fai tau lau tusi pa ia Ioane mata upu e se folu. Fai upu luas fuma le lua, e whaangata mai i le tolu se folu. Ona Filifilia le luas fuma le valu, lua iwa ma le tolu se folu e wha pēna na fai tawina. O te watu foi le ola whawawau ia te i la tau. La tau te le whano lava e o i le whawawau. E le mawhai lava se tasi o na whau ia te i la tau ailo lima o au nei maritama e tasi lava e maua. O le toe a mataino o le olanga. Wa toe whaamanatu mai ai e Yesu i a te i tātou. Le whaatasinga o ia maritama o ia le amatanga tonu lava lea o le toe fotuai o le olanga fau. O le amataina na toe whaailoa te o Yesu i le tō tele o tangata e whaatuatua i a te ia. Ma tangata o lo lātou te ena o ia. E le ngata ua whamanino Yesu le tūlanga tāua o whaatinonga o e atangi ai o iai o le atua. Sa ia whailoa atu fo i le tūlanga i lo la vā marona tama e tasi i la ua. O le te ena pēa o Yesu i le vaainga tangata, o le whaamasino i a te ia i ana ngā ruenga whai aisea, ona fo i o Yesu leiro o lo o le utino tangata. O le ala le nā ua whaatusi tusi ai o le lātou lima. Ua tu la fwa i a te ia le leima le leanga. Ma tau i a te ia o le tangata e ang sala. Ai lo liu tino mai o Yesu, ina ia mawhai e tā ua ona pa i atu i a te ia. Ma o aso ia. Le eise taso tā ua e mawhai ona pa i atu le tamā. O le oti e maua e tā ua. Ua whaamanino ai e Yesu e maua e le tangata whaatua tua le ola e whaavavau. Whapeo i tā ua le ola i le whaavavau. Wo tai loa i le whaatuatua. Tata talo mo le tasi o tangata, na te le o loa le ola e whaavavau, e le o iai o le whaatuatua. Ai o iai, ai ua vai o lona manatu i lona whaatuatua. Ai sea, ono o lana whaamasinonga lava i a te ia o le mafuanga. A ta mawhai lava ia e tuu laro lava ia, e whapena foi o na tuu lava ia e lalo. Ai o le tauina e Yesu o ia lava tangata, o le whailonga o le alofa maleanga le lei mai le tama. So se tangata lava e sau ia Yesu. Whema Yesu, au e tamu whai e whamama.
sau ia te wao o te whamamaina o e mai i angsala. A tama whai i tātou e tau teu lo tātou o, whai o se ofu le lei i arua i le loto ma to tuli whaafitai ma whaato esa i le atua. Ai a le tae loto. Pe nuti li loto. E le mwhai o nei lo le tua. Pe a moni o la tā ua to tuli i le atua le talo. E hei teimi lo whamanatu mai i Jesu tō anga pe i le talo. O le tangata lava ia o le se taimi ta tāre talo ngalo. Ai e mawhau pe lava i le atua i le au a tō malipo. E whamanatu mai pe lava e tā vita i ate i tātou. E te le whapete alanga atu whawhitai. E to tonu lava oe. Whawhitai pe lava i le atua i taimi uma lava. Whawhitai le atua rewa lofa marawanga le lei. Whawhitai le atua rewa lofa marawanga le lei. A matalana e ngā lua i le nātulanga. Na e waaile e le tupu lo wanganga te tonu i ate oe. E whai au ngā ruenga a olo o tāpu wa i lo wanganga e te whaalongo lava i lo leo ma le leo le nganga pa ia whaatasi i le teimi tasi. Starting again. Jesus was still offering Israel and the world a new start. So he offered Israel, this is new life for you. Starts from you in a way. As the Messiah, God's anointing leader in Israel, he was asking his people to begin again with God. Jesus wants everybody to see God and to start life all over again. Securely, confidently, and hopefully. As the good shepherd, he will gather his flocks. Then, in laying down his life, he will dedicate himself as a new meeting point between the life of the earth and the mercy and the goodness of God is at hand. The Father and I are in this together, Jesus said. We belong to each other. Follow me and you will find the Father. Do you know the way I'm going? Remember when Thomas asked Jesus that question? Jesus' heart broke. He said, Thomas, how long? I have been with you. Thomas says, but Lord, I don't know the way. Show us the way. Jesus replied this way, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. What does that mean? The cross. Jesus' way out of this earth to go back to the Father, he has to go through the cross, through the grave, and come back from the grave victorious, and go to heaven. Remember anyone that you know in need of a new start. You know this. Tauipu, Whengai Mali, Elia, Helen, Virginia, all of you. If you know somebody that needs salvation, tala, go for it. Call that person. Tell the story how God changed your life. A lot of people nowadays, they don't read the Bible and they don't understand the Bible. If we go with our message, the Bible says, the people, they're going to reject us. But if you tell your stories, the life transformation, what God has given you, and how God changed your life, that person see and hear what you say, will say, yes, I want to change my life tonight. It's the Holy Spirit's job to put wisdom and knowledge in that person to become a believer and a faithful servant in his might. Tonight, I hope it's not too late for anyone. But I would like to give you the opportunity before we close our program tonight. Maybe you're still in the old beginning of life.
Can tonight be the night starting again? Starting to see a new life? To experience the love of God in your life? There's no one else going to hold your hand to come to the Lord. You have to come by yourself. I'll tell you a quick story about me. My wife was not a Christian. She was Orthodox Jew. But I prayed to God to turn her life to become a Christian. God said this to me clearly in my heart. Samuelu, keep going. It's on my timing. 3 years in, I was taking all my classes, going to seminars, and everything according to my calling. The 4th year, she started following the way I went. But then she told me she accepted Christ while I was in class and praying. It's amazing. And all I did was telling her what God has done in my life and how God changed my life because I surrender. Maupani, Toipu, Tala, all of you guys in the Tonga, Reupena, all of you guys. Today is the day of salvation, but we have to share with someone else. It's not for us to keep, it's for us to give as a token from the love and the heart of Christ. Maybe you need to start from your own home. I think it's better to start from your own home, but it depends where God calls you to go. Maybe a friend on Facebook, maybe a friend on Twitter, maybe other friends on the phone, or full family. If you are listening tonight and it's your first time to think about Christ, and I hope your prayer tonight is to invite Him to come as your Lord and personal Savior. He's not going to hurt you. He loves you. And He died for you. Remember, Jesus cried when He was suffering. That's the tears of love. He took the pain. He was crying because of the pain of sin that me and you can be able to go through, but we don't have to. Tonight, come to Christ. Make Him Lord and Savior for your life. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May the peace of God, which surpasses all understanding, guard your heart and mind as you listen. May God bless you in Jesus' mighty name. Tato fai uli taru. Starting all over again or starting again. New life with you, our Lord Heavenly Father. I do believe this message will be heard by many people tonight and tomorrow and this whole week. And somebody will come to you and accept Jesus as their Lord and Savior. It's the work of the Silver Phone all the time for family. Father, as you know, genuinely serving with our hearts in love and patience. And thank you, Father, for giving us this time. We thank you for our audience who listened and joined tonight. And for those that yet not joined yet, bless them all. Father, we love you. As we go home tonight, guide us to the way that you know we can be home safe with our loved ones. Just be with those that mourn for their lost. Let them tear their joys. Let them cry
Let them wept, because you are weeping with them. Give them time, as you always do. Father, we love you. In Jesus' mighty name. Amen. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? Fa'atali mo le Atua, fa'atali